Yayınımızın başlangıç bölümünde sunulan teloptan anlaşılabildiği gibi bugünkü yayınımız tarım ve hayvancılığa adalıdır. Yarım saat kadar sürecek olan bu yayınımızın birinci kısmında Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti'nde tarım ve hayvancılığın bugünkü durumu, ikincisinde Cumhuriyetimizin ayrı ayrı belediyelerinde özdeş iktisat kollarının geliştirilmesi yönünde yapılan girişimler ve yayınımızın üçüncü bölümünde de kooperatif ilişkiler ve aynıların ileride daha iyi bir düzeye getirilmesi için yapılması gereken ödevlerden söz edeceğiz. Müsaadenizle hemen yayınımızın birinci bölümüne geçelim. Bu ise diğer iktisat kollarına kıyasen Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti'nde tarım ve hayvancılığın durumu bugün nasıl durumdadır? Bu yönde durumu sizlere daha iyice açıklayabilmek için biz stüdyomuza konuk da davet ettik. Doğrusu bugünkü konuğumuz Makedonya Tarım ve Ormancılık Komitesi'nden arkadaş Kruntovski'dir. Arkadaş Kruntovski az önce açıklanan yayın konusunu siz de işittiniz. Bunun birinci kısmı için lütfen azıcık daha geniş bilgiler sunar mıydınız? Buyurun. За да се види местото на земеделството во вкупното стопанство на Републиката, сметам дека е доволно да се спомни само податокот дека околу 16% земеделството учествува во стварањето на општествениот производ во Републиката. Инаку, треба да се нагласи и тоа дека карактеристично во нашата Република е тоа што ние сме производители на одредени производи кои што го обезбедуваат не само македонското население, туку и пошироката заедница. Имено, единствена република е нашата што произведува ориз, која ги подмирува југословенските потреби со преку 50% од потрошувачката. Исто така, сме карактеристични производители на висококвалитетни ориенталски тутуни, кои служат не само за подмирување на фабрикациите во Републиката за обезбедување на цигари, туку и на земјата, а добар дел сме и извозници. Овие карактеристики се такви да можеме да се пофалиме со едно високо квалитетно производство на кое ќе се настојува квалитетни подобрувања и во натамошниот период. Исто така ние сме и големи производители на асталско грозје и грозје за преработка во вино. Во вкупното производство на Југославија, Македонија учествува со 22 произведено вино. Тоа е еден голем процент на производство на високо квалитетни вина, што ги подмируваат не само потребите на земјата, туку доста големи количини треба да бодат и за извоз. Arkadaş Kruntovski, toplum sektörüne kıyasen özel sektörde durum nasıldır? Yani bu yönde durum memnun edici midir acaba? Buyurun. Тргнувајќи од фактот дека индивидуалното земеделство учествува во вкупно обработливата земеделска површина која изнесува околу 640.000 хектари со 80%, и од фактот дека сточниот фонд се наоѓа преку 90% во тој сектор, јасно зборуваат елементите дека свртеноста кон овај сектор треба да биде далеку понагласена. Односно, и сега се прават крупни напори за зголемување на производството во овај сектор. Имено со посебни мерки за поттикнување на производството се стимулира воведувањето на иновациите во индивидуалниот сектор за да се зголеми производството на поедините култури, односно производи. Така да на ниво на Републиката се издвојуваат преку 120 милиони динари кои се насочени за поттикнување и воведување на нови сорти од поледелското производство. Во сточарството се поттикнуваат воведувањето на современи раси, високопродуктивни, преку воведувањето, односно преку внесувањето на благородници, односно овни репродуктори, бикови, вештачкото семенување на кравите и слично. Со посебни програми, како што се финансиската програма за унапредување на индивидуалното земеделство, финансиската програма за создавање на вештачки ливади на ерозивни ораници во ридско-планинските подрачја,
финансиската програма за потикнување на млекопроизводството и други програми кои што се носат на ниво на Републиката, потпомагаат за да сите иновации бидат внесени и во индивидуалниот сектор. Така да од ниско производство кое што засега се остварува со воведувањето на иновациите се настојува да тоа производство по единица површина или по грло биде далеку поголемо, односно да се зголема продукцијата како по единица површина, така и по грло. Овие стимулации се обезбедени со средства на Републиката кои се неповратни, а се наменети за стоковите земјоделски производители. Ефектите од тоа може само да спомнеме со воведувањето на хибридната пченка, која е застапена на повеќе од 16.000 хектари во Републиката, приносите се зголемени за 2 пати најмалку, така да просечните приноси од хибридната пченка сега изнесуваат преку 5.000 килограми по хектар, додека од класичните домашни сорти кои што се употребуваат на иста површина се добиваат околу 2000 килограми по хектар. Во сточарството имаме зголемување на продукцијата на млеко. Од количините кои што се добиваат од бушата, примитивната раса, кај нас што е застапена во Рицко-планинските околу 1200 килограми млеко, се постигнуваат приноси од новите раси на крави преку 3500 литри по една крава. Тоа се методите преку кои се оди за зголемување на производството, односно со примената и употребата на високородни сорти во поледелството и со употребата на расни грла во производството на млеко, тогаш заправо производството се зголемува за неколку пати повеќе по грло или по единица површина. Основната организација на кооперанти, како самостојна организација во склопот на комбинатот, формирана е на 1.1.1980 година и во овој краток период има постигнато прилично резултати на полето на кооперирањето. И за таа цел има добиено јавни признание, имено Златна плакета од Задружен сојуз на Југославија и од Задружен сојуз на Македонија. Во досегашното наше работење со кооперанти на територијата на општина Битола, применуваме некои форми на здружување. Имено вршиме здружување на трактори и приклучна механизација во текот на годината, потоа вршиме здружување на комбајни, вршиме здружување на продавници и магазини кај што имаме потреба во селото со запослување, потоа вршиме здружување на средства за изградување на вакви продавници и магазини по селата кај што имаме потреба, исто така со запослување и со одлука на Советот на кооперанти сите испразнети и ново оформени места ги пополнуваме исклучено со здружување на средства. Најмасово и најбројно е кооперирањето на база склучување цврсти договори за организирање на производството, во кои договори јасно покрај другото се дефинирани и обврските на кооперацијата и обврските на кооперантот. Во смисла на обврските на кооперацијата се да го организира производството, стручно да го прати, да го снабди целокупниот репродуктивен материјал што е потребно за тоа производство, да го авансира, да го кредитира, да му гарантира откуп и да изврши откуп. Додека обврските на кооперантот се да го предаде производството и да си ги подмири долговите од добиенет аванс. На база на овој начин на кооперирање, основната организација на кооперанти кооперира со 7500 кооперанти широм општината Битола на нивни 23.000 хектари обработлива површина. Сите овие форми на здружување и кооперирање што ги применуваме на територијата на општина Битола со индивидуалните производители
практично не задоволува, за таа цел нашата основна организација е во тек на изготвување на програма и спогодба, која спогодба ќе биде изготвена во склад со Законот за здружен труд и кој ќе предвидува нови форми на здружување и кои ќе најдат идна примена во нашето работење со кооперантите. Во овие спогодби и програми, покрај другото, ќе биде офатено и социјалното и пензионото осигурање, како и осигурањето на поседот на нашите кооперанти. Беласица, огражден Плавуш ve Plaçkovica dağları arasında yerleşen Strumica, uygun iklim koşullarıyla bugün Cumhuriyetimizin en verimli bölgelerinden biri sayılmaktadır. Sebze, tahıl, endüstri, meyve, bağ ve diğer tarım bitkilerinin yetiştirilmesi için uygun olan bu bölge, her yıl ortalama olarak Cumhuriyet, yurt ve yurt dışı piyasalarına yaklaşık 30 milyon kilogram domates, 70 bin ton biber, 15 bin ton karpuz, 18 bin ton üzüm ve 8 bin tondan çok buğday ile diğer tarım bitki ürünleri sevk etmektedir. Çok yıl önceleri tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ödeviyle görevlenmiş olan Strumica Endüstri Kombinası ile tarım kooperatifleri, bugün elde etmiş olduğu başarılarıyla övünecek durumdadırlar. İklim, su, mekanizasyon ve verimli toprağa sahip olan bu bölge halkı, gıda üretimini strateji hedef bilerek yıldan yıla daha fazla üretim elde etmektedir. 72 yerleşim merkezi halkıyla yakından işbirlik yapan Strumica Tarım Endüstri Kombinası ve tarım kooperatifleri işçileri, son yıllar tarım ve hayvancılığın bundan böyleki gelişmesi için ellerinden gelenini yapmaktadırlar. Edinmiş olduğumuz bilgilere göre yalnız Strumica Tarım Endüstri Kombinası bu an özdeş iktisat kollarının geliştirilmesi için 45 milyon dinarlık programın gerçekleştirilmesi yolunda bulunmaktadır. Halbuki buna diğer tarım kooperatiflerin girişimlerini de eklemiş olursak o zaman bu miktar 80 milyonu da aşacaktır diyor Strumica Belediyesi tarım uzmanları. 1100 hektarlık bağ alanına 1250 vagonluk şaraphaneye, 4050 tonluk buzhaneye, çağdaş sebze konserve fabrikasına, mezba, salahane, süt işletme bölümüyle diğer kapasitelere sahip olan Strumica Tarım Endüstri Kombinası, bugün belediye çapında 3000'den çok bireysel tarımcıyla kooperatif ilişkiler kurup yakından işbirlik yapmaktadır. Kooperatörlerin her yönlü ihtiyaçlarını zamanında karşılamaya çalışan kombina, her yıl suni gübre, tohum, ilaç, muşama, mekanizasyon ve diğer tür yardımlar için yüzlerce milyon dinar para sarf etmektedir. Buna karşılık olarak tarımcı ve kayalar kombinaya yılda ortalama olarak 50 bin ton tarım ürünleri, 2000'den çok sığır hayvanı, 50 bin kuzu ve daha 10 binlerce ton süt ve çeşitli süt ürünleri vermektedir. Demek oluyor ki iyi esaslar üzere kurulan ve yıllardan beri durmaksızın sürdürülmekte olan kooperatif ilişkilere ileride daha büyük önemin sunulmasıyla bu belediyede en yakın gelecekte her zamandan daha çok besin ürünü üretebilinecektir. Gostivar Belediyesi son sayımlara göre 100 bin dolayında nüfuze sahiptir. Kentin çevresinde yerleşen köylerde toplam 70 bin nüfus yaşıyor. Gelişmemiş belediye olan Gostivar'da birkaç endüstri tesisi dışında genellikle halk, tarımcılık ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Zaten bu yörede tarımcılık ve hayvancılığın gelişmesi için olanaklar pek elverişlidir. Şar Dağı eteklerinde küçük baş hayvanların sayısı günden güne artmakta, üstelik öteden beri bu yöre kaşar ve yağlı peyniriyle dünyada ad yapmıştır. Tarımcılığa gelince bu yörede egemen üretim aracı soğan, biber ve tütündür. Öteki ürünler de yetiştiriliyor. Belgesel yayınımızın sayesinde geçenlerde Gostivar'ın aşağı ve yukarı Banitsa köylerini ziyaret edip tarım alanda baş gösteren sorunlara ilişkin bilgi edinmek için Makedonya Çalışan Halkının Sosyalist Birliği Aşağı Banitsa Yerel Birliği Başkanı Bedri Nurettin ve köylülere başvurduk. Söz konusu köyler Gostivar Belediyesi ve dışında kaliteli soğanla ad yapmışlardır. Banitsa'nın soğanı bugün Karlovac, Zagreb, Ljubljana gibi yurdumuzun tüm kentlerinde satılmaktadır. Edindiğimiz bilgilere göre içinde bulunduğumuz yılda soğan beklenildiğinden çok ürün vermiş. Ne var ki tüm soğanın bu yıl satılıp satılmayacağı belirsizdir. Çünkü köylü ürünün plasmanı için kendi kendine bırakılmıştır. Daha doğrusu 10 yıldan bu yana söz konusu köylerde ürün plasmanıyla uğraşacak kooperatif ortadan kaldırılmış. Bunun sonucu olarak bu yıllarda
plansız bir biçimde soğan üretilip kimi kez iyi gelir sağlar, kimi kez ise Vardar Nehri sularına atılıyor. Yıllarca sürüp giden bu durum bu yılda yineleneceği tehlikesindedir. Belediye ise bu durum karşısında vurdum duymazlığını devam ediyor. Şöyle ki kendi başına bırakılan köylünün az bir kısmı malını yurdumuzun birçok kentlerine götürüp satıyor, üstün çoğunluğu ise çeşitli dolandırıcıların santajına hedef oluyor. Köylülerin sözlerine göre belediye tarım araçları için kullanılan akaryakıtı sınırlandırmış ve vergi alıyor. Oysa Cumhuriyetimizde bu yakıta vergi alınmıyor. Üstelik tarım ürünlerinde baş gösteren kimi hastalıklara karşı ilaçlar da temin edilmiyor. Bu oldukça olumsuz durumun ne zamana kadar süreceği sorusuna karşılık alamadık. Ancak bunun çabuklarda halledileceği görünürlerde yoktur. Az gelişmiş belediyeler arasında yer alan Radoiş, tütüncülükten madas son yıllar yavaş fakat sağlam olarak tarım ve hayvancılıkla da kendini tanıtmaya çalışmaktadır. 5000 özel üretimciyle işbirlik yapan Yaka Tütüncülük Örgütü yılda yaklaşık 5 milyon kilogram tütünün elde edilmesi için üretimcilere 500 ton sunni gübre, 150 ton muşama, 200 milyon dinar kredi, 250 traktör ve 500'den çok tütün dizme makinesi de satın alıp kooperatörlerin hizmetlerine vermektedir. Evet, Mantova sisteminin hizmete verilmesiyle Radoiş tarlalarında tütünden başka erken sebze, meyve, bağ, tahıl ve kimi diğer endüstri bitkilerini de görmek artık rastgele değildir. Son zamanlar bu belediye ovalarında yılda 2 ürün elde etmekle Radoişler artık ortalama olarak her yıl Cumhuriyetimize yaklaşık 35 bin ton dolayında besin ürünü yetiştirmektedir. Uygun iklim koşullarına, bol suya ve otlak yerlere sahip olan Radoiş Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine özel dikkat sunmaktadır. Belediye çapında tarım ve hayvancılığı geliştirebilmek için Radoiş Kopole Tarım Endüstri Kombinası her yıl özel tarımcılara 20'şer milyondan çok krediler sağlayıp bu yönde oldukça büyük katkı sunmaktadır. Yaklaşık 700 bireysel tarımcı ve ile kooperatif ilişkileri kurmuş olan kombina, ortalama olarak yılda 7.000 koyun, 1000 sığır hayvanı ve 10.000'den çok tavuk ile diğer kümes hayvanlarının temin etmesi ödeviyle de görevlenmiştir. Bu girişimleri ileride durmaksızın sürdürmekle 1985 yıllarına doğru Radoiş, tarımcılığını geliştirerek hayvan sayısını da 70 bin dolayına çıkartacaktır diyor görüşmemizde Radoiş Kopole Tarım Endüstri Kombinası Genel Müdürü Spase Spasov. Gördüğünüz gibi hayvancı, inekçi farmayla uğraşırız. Hepimiz evcine birbirimize yardım ederiz. Biraz daha çok ağırlık vardır başımızda. Fazladır ineğimiz, samal ineklerimiz. Sütleri de evcün kooperantlık süt fabrikasında. Süt fabrikası da bu sene çok bize yardım ediyor. Hayvanların yem galesini veriyor, yem yetiştirir, sütümüzü alıyor, geliyor. İnek farmasına kadar her gün araba. Sütümüz iyi bir fiyatta az çok veriyorlar. Süt çıkarıyoruz her gün 300 litreye kadar günde teslim ederiz fabrika. Gördüğünüz gibi toprağımız vardır 10 hektara kadar. Biraz daha fabrika makinalarımız var. Kosetmek için makineyle kosetiriz çayırları. Toplamak için balira çıkan maşinamız var Fransa markasından. Az çok işimiz biraz hafifleniyor. Manastır Belediyesi son zamanda çok yardım ediyorlar bizim gibi inekçi farmerlere. Parayla da yem tarafından da ileriye niyet etmişiktir. Bir yeni model ağırlar yapalım. Ondan sonra biraz daha hafif olacak işimiz. Hayvan sayısını da şimdi bu sene arttırdık. 20 tane samal fazla. İleriye kısmet ise niyetteseyiz. Daha biraz artırmalı niyettesek. Село Подрž брои околу 400 фамилии некаде. Меѓутоа, село Подрž е познато во Радовишка комуна како сточарство развиено. Подрж, сточарството
И понатамо треба да се развива, меѓутоа имаме многу проблеми. Проблемите се нанесуваат право околу испашите. Шумството Радовишко шое заседава борчиња доста и тоа не нас става во ваков обрач што пуно сточари се откажуваат од сточарството. Меѓутоа треба да најдеме заедничко решение, па да знаеме оти ни треба сточарство како организација ЗИК Радовишко поле, сточна исхрана како најважно, а ние им нудеме них млеко, волна, јагне. Тоа е со них кооперативни односи одржуваме, меѓутоа со цената не сме задоволни прибидејќи цените се изменливи. Изменливи прибидејќи за 24 сата се менат цените и на јагне, право на јагне, а второ па и на млекото. Тоа што се договоруваме вака заеднички со комбинато останува вака на папирот само напишано. Ситен добиток имаме околу 4000-5000 грла овци, а крупен добиток околу 500-600 крави негде имаме. Јас мислам дека имаме и понатаму могуćност да се развива сточарството во село Подрж, прибидејќи ако се разрешат овие проблеми. Тоа сакам да кажам како земеделец, едно земеделец и друго сум запослен во државна работа, работам веќе 27-28 години. Ние живееме, значи, во многу тешки услови тука живееме. Во нашето место тука се нешто може да се произведе. Било френка, индустријска, било ирана, било пипер, било компир. Што треба, значи, да се произведе, се може, али од страна на водна заедница, на Мантово, без разлика што беме ние на конференција и се одлучи да се достават приклучна мрежа со цевки, кој треба полето наш да биде наводнено, прибидејќи вода имаше доволно оваа година, али тоа не се успеа. И денеска нашите производители немаат, значи, ништо, брате мили, да искарат да продават на пазар. Водостопанство предпријатие Мантово, што треба да земе ангажимент, стварно да идешта година, 84-та година, што треба оваа поле, оваа вода се искористи рационално и да можеш човеците, разбираш ли, да живеат како човеци, што треба, значи, да искарат и продукти и да борба за храна, разбираш ли, не само за општина и за република, за цялата, да се искара. Ziraatle, malle, koyunculukla, hayvancılıkla işte bu işle uğraşırız biz bugün. Biz uğraşırız kooperasyon aşırı. Kredi verir, beslemek, hayvanata verir, yem tarafından, konsentrat, arpa, biz de vergiyatı malın veririz kooperasyon. 10 sene ben var kooperasyon ile kooperantım. Derecesiz memnunum ben kooperasyon tarafından. Kredi aradık mı traktör için, koyunculuk için, hayvancılık için, her bir tarafça yardımları olur. Bu köyde vardı 3000 koyundan yok hani. Bugün var 1000 koyun. Sürdüler uvamızı çünkü. Uvamız olaydı bugün vardı bu köyde 5000 koyuna kadar. Живеем моментално у Радовиш, јас сам женено тука и јас бев тамо у Германија 8 години на факултет и после завршија школата, дојде тука да живеемо, имам 2 деца и даде молба за државјанство, да имам државјанство и да можам да работам тука у Југославија. И јас 20.000 марки што готов пари на девиза имев, даде на мајстери, приватни бе купи, бунари што треба за фармата и плюс од наша предпријатели ЗИК Радовишко поле зема 210 милион кредит за материјал. Фармата има капацитет за 400 телина. Абе јас добија 219 телина. Храната преку ЗИК, абе сламата и јас треба да купам и 22 милион слама јас купи. Плюс што јас работи, аргалци што јас работи, 31 милион јас троши, имам тука да земам 28 милиона. Така за 6 месец јас имам 3 милион загуба и плюс што јас работи, не можам да кажам како и колку кошта.
Arkadaş Başkan, yayınımıza katılan tarımcıların birçoğu kooperatif ilişkilerden şikayet ettiler. Bunun iyice örgütlenmesi yarın için fazla gıda üretmek demektir. Bu yönde sizin düşünceleriniz nasıldır? Yani kooperatifçilik daha iyi bir seviyeye ulaştırabilir mi? Buyur. Сдружувањето на индивидуалните земјоделци представуваат една од алтернативите за поопштествување на земјоделското производство. Во моментот на кооперативни односи работат околу 105 земјоделски задруги и околу 26 организации, основни организации на кооперантите. За да имаме едно право и насочено производство во земјоделството, нужно е трајно поврзување на индивидуалните земјоделци со општествениот сектор на доходовен принцип. Така да пред време се планира производството и намената на тоа производство, односно да се знае за кого се произведува. За тоа да се постигне е нужно во секој случај да имаме трајни доходовни односи, односно трајни договорни обврски спрема индивидуалниот земјоделец од една страна, а од друга страна на задругата, односно основната организација на кооперантите, да имат чврсти и чисти односи и да доходот се распределува врз база на постигнатите резултати. На полето на здружувањето треба се уште да се работи и да се впрегнат уште повеќе општествените сили за едно поорганизирано и посестрано здружување. Така да во процесот на здружувањето треба да се настојува да се појде од примарното производство, преработката, прометот па до крајниот потрошувач. Само преку една таква осмислена и до крај разработена концепција може да се најдат заедничките интереси и на производителот и на потрошувачот. Sonunda daha bir sorumuz var. O da Cumhuriyetimizin vadeli gelişme plan programında tarım ve hayvancılığa ne kadar önem sunulacak sorusudur. Buyurun arkadaş Kuntovski. Во натамошната развојна политика мора да се понагласено оди на производството на лебните жита, понатамо да се оди на зголемување на производството на маслодавните култури, на шеќерната репа и на зголемување на добиточниот фонд и производите од добиточниот фонд. Во ова насока секако дека ќе има свое место и зголемувањето на производните површини кои што засега се необработени, односно обработливи површини што се повеќе години напушени и неприведени под култура. Овие напори ќе бидат подолготрајни, но во исто време и мора да бидат и понагласени во ова и наредните производни години.